Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibintu byiza muri aya masaha y'isaa 4. Turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. na makuru mashya ni breaking news. Ni mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko kuri Wasac habereye impanuka ikomeye y'imodoka ya Wasac igonze umwana n'undi mugabo waruhetse uwo mwana ku rutugu bagwa hasi. Abaturage babibonye baduhamirije amakuru ko iyi modoka ibishe ku bushake kuko bakigwa hasi ngo yasubiye inyuma ikabakandagira bagahita bapfa bose. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru BTN TV. Mundire tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Inguyu yagize ati uwo mushoferi wabishe abambwe yo kanyagwa. Uyu yitwa Jean yagize ati baratunaniza mani, baratunaniza bitwaje ko bakorera leta ngo bataruha bavuka bazakurikirane umurambo. Uyu nguyu yitwa Felicite yagize ati birababaje rwose. Uyu nguyu yagize ati ubutumwa bwe ntabwo ari bwiza. Nguyu yagize ati akaruta kandi kwisi karakamira unguri ndabona nguyu yatukanye. Nguyu yitwa David yagize ati nukwihangana. Nguyu yitwa Jean yagize ati imodoka nta kosa ifite ahubwo wari uyitwaye abibazwe rwose. Uyu nguyu yitwa Gorethi yagize ati nuko isi yubakitse abashoferi benshi bavuga ko aho kuburana n'umuntu muzima wamugonga agapfa ukaburana n'umurambo. Rero iyi ni imwe mu nkuru yari igezweho muri uyu mwanya. Na update nyine nje kubagezaho kugira ngo ubwo amakuru yacu turaza kuba tuyagarukaho mu kanya. Muze kubana natwe mu biganiro byacu.